हेलो बंधु मैंने गुड मॉर्निंग आप केमती अच्छा मु आशा करुँ आप भल थे आम भी भलରେ अच्छु आज बहुत शीत पड़ी आज आम जैकेट पिंधे बाध्य होइछु मो झील भी आसी देखु जाल गाड़ी काठ पुरोची कह बाबा आम घर को नवा आप प्लीज चलते देखा मो झीर एक्सरसाइज देखा केमती करुँची। जय जगन्नाथ। कर हाँ जमती हाँ सेमती कर जमती कही गोड़ा उठे हाँ हाँ बस बढ़िया हो हाँ वाह से गोटा एपट को एपट हाथ सेपट को हाँ
ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖିଲେ ମୋ ଝିଅର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ କରିବୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଶିଖେଇବେ, ଆଉ ମନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ ନେଇକି ଶିଖେଇବେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବି ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ରହିବ। ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଯେ ଆପଣ ମେହନତ ଖରାପ ହେଲା, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।